Grčka kolonizacija. Grčki pomorci su bili trgovci, osnovali su prve grčke, oni su bili grčki trgovci koji su osnovali su prve grčke naseobine u Dalmaciji, to je gradove Isa na Visu i Paros na Hvaru. Onda imali su utvrde, fortifikacije, kiklopske zidove, oni su kovali vlastiti novac sa simbolima koze, grozda i sa likovima božanstava, ko će vam reći Kristija. To je Zeus, vrhovni bog, Hera, njegova sestra i žena, Atena, božica mudrosti, Apolon, bog sunca, onda Afrodita, božica ljubavi i ljepote, Artemida, božica lova, Demetra, božica zemljoradnje, Hernes, vlasnik bogova, Ares, bog grada, Posjedon, bog mora i Had, bog podzemlja. Jedan od najljepših spomenika iz doba grčke kolonizacije je trogrijski Kairos. To je Kairos, grčko božanstvo, to je personifikacija sretnog trenutka ili povoljne prigode. Za sreću je trebalo uhvatiti pramen Kairove kose dok on hitro trči ili u suprotnom taj sretni trenutak prođe. U arhitekturi Grčke imamo 3 reda ili stila, korinski, dorski ili jonski, koji imaju isto imene stupove. Dorski stupovi muški sastoji se od šireg trupa kapitela ili glave, nema bazu, ukrašen uzdužnim panelirama, napisno 3 dijela, niz greda od kvadratnih ploča i venaca, na pročelju i začelju nalazi se trokutasti zabat, zatvara polje tipa. Jonski ili ženski stup je vitkijeg trupa, ima bazu, kapitel je spiralno ovijen, valuta je kao uvijek ženske kose. Korinski stup se sastoji od baze trupa i kapitela, ali bio viski. On je ukrašen koralnim motivom, košarom s lišćem, što znači akantusa. Ukras nije frontalan, nego je bogatije oblikovan, ima i valute i to je vastup. I to bi bilo to.